Finance Minister Nirmala Sitharaman na Laibasi gi Union Budget 2026 lakli ba senba chahi hai batare 2026-27 gi natraga financial year 27 gi hai riba budget sip union budget se puthokre hai riba union budget asigi magi expenditure gi size si lupa crore da lakh yankhai humdo lising ni futret ka chahunga taramanga gi senpham ni yamna chawra ba senpham ni hai riba senpham sing asigi manung sita ko gi tongan ba state singi magi tongan ba state ki share sing loi lejare yaujare state ke share state mayam sing asida pi ga daba magi tax ki devolution OBI natraga tongan ba finance commission gi makha da chat ka daba senpham sing OBI natraga ko gi central sponsor scheme sing hapatar masi gi makha da chat ka daba transfer mayam sing hatar masi mayam se loi yaur ba senpham ni maduga loina na ko gi north east ki tongan ba donor ministry leri hair ba ministry sigi damakta su senpham mayam su kai to north east ki sakhanu bi damakta aduga hairi ba mayam sing asigi marakta leba asigi lairiba tongan ba state amati union territory mayam sing asigi apun ba budget asida batara hari ba budget asida chahi ani ga tha mapan pharag laba manipur gi crisis maru in IDP sing aduga collapse darba manipur gi economy asibu revive tanu gi damakta mayamna special package kuma ama yawra khadra manipur gi damakta haina ngainaram mani adubu madusu yawra tre hoke ba january gi tang kun gani pan budget session hogun meta presidential gi speech bi matam da president gi speech ta manipur gi thoidok pa plan amata yaw gi da maina Rangi budget asida su Manipur gi oiba leba pumbagi budget oiba targa su Manipur gi special package aga special economic relief kumba ama yor kadran khanar madu madi yorum dre adu thangna ba state Assam na sing madi yawri probably Assam da koi election state assembly election laga dori basina maram waraga madu waram basu yai adu bu hena maru wari bisi kari no hayu hum dune du Manipur da IDP sing gi damak tan Manipur gi economy revive tanu gi damak ta yam kan afaba wapam sing yaw da targa su कोई मणिपुर दा याम कन्ना लेबना तबा कोई रिलीजन अमा है तार कोई बुद्धिस्ट की बुद्धिज्म की है तारे बुद्धिज्म की लाइनिंग का मरी लेना कोई टूरिस्ट मयाम ना लाख मतम दा नुंगायना बगे दमकता कोई बुद्धिस्ट की सर्किट प्लान अमा मसिद मणिपुर से यावरे अरुणाचल प्रदेश यावरे सिक्किम यावरे असम यावरे मिजोरम त्रिपुरा हाई मफम सिंह सागकनी मरु ना सागते मफम से कोई बुद्धिस्ट की कल्चरल प्लेसेस लेबा Buddhist की cultural places लेबा दुगे अकोई बदा तोंगान बा लंबी roads facilities signage heritage site मयाम म संगत कनी है बगे हम दुनिया तो मणिपुर दा हारी बा cultural Buddhist की cultural places क्या मयाम लेबगे अदुगा मधु न हेना मणिपुर की IDP सिंह मणिपुर की collapse आरब economy की revival दगे हेना मरु इब्राहिम की yes मधु न मणिपुर economy करे हेंगल पदबदी मतिंग पांग बदी है अदु होजे के immediately मणिपुर की मयाम न expect तो बदु union budget असिदा अदुमक मिराई बिरबा है वांग सिंह दुने दुना हारिबा बजट असिगी USP है तारे काना बसिंगना करिनो अदुगा हारिबा बजट असिगी मागी काना दबसिंग है तारे मदनो करि करि ओबी आबगे है मेरिट्स एंड डिमेरिट्स सिंग मयाम सिंग असिगी मतंग सिदा खना ने तुम तंगसी SKTV की स्टूडियो लेंगसन द लेबिरी बसी अहमदाबाद मणिपुर यूनिवर्सिटी की रिटायर्ड प्रोफेसर इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की वजह डॉक्टर इलांगबम बिजोयकुमार ने हम तो बिजोयकुमार नोकचरी वेलकम टू द शो अप्रिशिएट योर जॉइनिंग आल्सो जॉइनिंग अस मणिपुर गवर्नमेंट के प्लानिंग डिपार्टमेंट की हाने की रिसर्च ऑफिसर वजह LAISHRAM SHARAT ne wajah sarab sutra nokchari welcome to the show appreciate you joining too and also joining us Manipur University ke economics department ke professor Dr. CHINGLEN MAISNAM ne wajah CHINGLEN sutra nokchari welcome to the show appreciate you joining too ahan base wajah BIJOYKUMAR dagi open to jage wajah hojaki budget sida Manipur yaw di habagi yam remark lai but having said so ko gi Manipur ki hanagi chief minister oibiramba N Biren Singh na ngasi ma ke tweet torok matam da phondorok pasi hari ba budget asida ano opportunity मैम पीरी है वो opportunity से मरो इन startup अमदी IT enabled services अमदी skill ले रबा youth सिंग से मशीन साउना काना बपी गनी मरो इन digital economy area से है बगी यामना थाजब अम फोंदो के रमाई तो उतना UP की chief minister योगी आदित्यनाथ न सु फोंदो इमसी visionary blueprint for India's progress India की progress की दमकता यामना visionary बा blueprint अमनी हंदा की budget से हवी हमने चिंग मतंबी उजा कमाई यंग भी मसी की merits demerits यंग तरह तरह कोई मणिपुर की ओइब कंसर्न से हानि यंग कमाई थंबी मुझे अइना सॉरी अइगी मोतदी कोई बजट से कोई कोनी यूनियन बजट कोई स्टेट की नते अदुना कोई कंट्री से लेबाक सैदा करी करी तोगुदगे तोबयागे अदुगी मतंगदनी अदुना मसे कोन येंबा कांदा कोई ऑब्जेक्टिव सिंचे मसे जो कोन एसेस अचुगी अंडरस्टैंड तोबो मचांगी कइनो हाबदा हौजिकती कोई लास्ट फ्यू इयर्स तगी विकसित भारत है पोचदी कोई पूरा कोई लेरबनी अदुना कोई 2047 दा कोई ना चाहिए कोई हाई इनकम कंट्री ओरकपा काना कोई अदुगी आसादा लेरबनी अदुना बजट खंगदे एम खंगदे एनीथिंग तोरकपा कोई तोरम मतमदा मसी
मागी सागी प्लस माइनस यंग प तमसिदा कोई मदुदा कोई दुम यंग दबस यारकते काइदी कदाई भौबा कोइना कोई चंगजन बंगम गदगे आइसे तो मस्तेता मणिपुर चुमे मणिपुर की कोई मयाम हाइबी की बिले सिदे इंटायर बजेट सिदे मणिपुर है वो यम कतंग यावी गाना कोई बुद्धिस्ट सर्किट में तंग देखो अदरवाइज बजेट सी केनोनी कोई इंटायर कंट्री से गिने अदुना मस्तेदा कोइना मिंग पल्ली पंदे हाइबगी पोसी मसु याम कन्ना कोई सीरीज लंगाई लेते अदुगा मिंग होय चुमे मिंग पंदना कोई दमक तोंगान एयरमार्क तौदना कोई साइक कोई आईडीपी सिंगी तोंगान तौबियु गाना कोई अदुम हाइबदो अदु ओरगसना अतोपा मनी नतदना मयाम गी तौबसे जनरल गी सिदैदा कोइना कमाई तौदना मसिदगे कोई स्पेस ते कोई नेगोशिएट तौंगम दगे हाइदो मदुदनी कोई प्लानिंग की बॉडी मयाम दगे कोई अथॉरिटी सिंगी असोबो रोल में लाकदी से को से खुदा मुनारदा सगी अनु यूनिवर्सिटी हम निकट पगी वारी अनु इंस्टीट्यूट निकट पगी वारी में हम लाई को नमसे कोई न कोई लो बता बनी ताना बनी इन हनिंगी दी सगी कोई ना विकसित भारत की टारगेट तौर पर सिदैदा कोई इकोनॉमिक ग्रोथ सी उजी तौरी सिदी कोई 7% को मत ग्रोथ हो है बनी को अदु एक्चुअली दी नेक्स्ट 25 इयर्स दी कोई 9% मुझे ग्रोथ ऑफ दबिया बने टारगेट से योग हैरगदी ओके अदु मसी योग बसरीदा मसी तो बसरीदा कोई इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग इंपोर्ट में होगा मसी याम सोबर रोल में लाकदोइनेबा अदुना हंदकी बजेट सरीदा अइना उजबददी सुमे मसी कोइना यामना हाना लेरमबदगी याम होम नत्र फाउदा अदुगुंबगी नाकंदा मरोइना कोई इंडस्ट्री से सपनबा इंडस्ट्री की हर्डल्स में हम जी लौथोकनाबा सिगुंबगी कोई स्टार्ट कोई मूव में हम जी उई कोइना सरीदा अदुना मसीना कमाई तौदगे हाइदा कनोने कोई हानदी कोइना बजेट सी यंगबसी चाही अमा निगी कोई टारगेट ओइन थमनरमे हजिकती 2047 नि टारगेट से याम सांग्रबा अदि मरक सिदैदा कडी थोकदइनो अदि कोई इकोनॉमी से कमाई ग्रो तौतइनो इंटरनेशनल रिलेशन इंटरनेशनल एनवायरनमेंट से कमाई लाकदिनो अनप्रेडिक्टेबल नातनी मसदैदा कोइना कमाई तौदना कोइसी मैन्यूवर तौदगे हाइदो अदुगी पोर अमा से याउरी सिदैदा अदुना सागी मरुइना कोई कनसी साई पंबिगिबा कोई स्टार्टअप की मागी इकोसिस्टम जी याम इम्प्रूव तहनबा सिन याम याउरी इवन स्पोर्ट्स की दबाबा स्पोर्ट्स की कोई गुड्स में हमसे मैन्युफैक्चरिंग तो बगी वारी गासी लाइको अदुना अदगी मणिपुर की ओइना सागी याउदी ना हाइवे मत कोई सिदिसु कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की मैम सिदिसु लैदी कोई सिदिसु तुम आइदी नॉर्थ की ओइना काइबनी को मजले आइना हाइजनिंग से नॉर्थ की ओइना काइरक पछदैदा कोइना कयाम लौब ngam gi हाइदी अखोइदा लैरे स्टेट की कैपेसिटी दा मसे कोइना मदु न तौ ताबनी कोइना सेम साब खाइदी कुदम हारगा असम कोई मेजर शेयर से लौई हारी से कई नरगा असम ददी सिगी प्लानिंग की प्रोसेस से याम साथी ने कनो तो ओइग्रेब को असम ददी एफन सागी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल गई तो अदुगी डिपार्टमेंट फबो डायरेक्टर फो लेयरगा चक्थरनेबा कोई ददी ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल गाई सी कोई प्लानिंग डिपार्टमेंट ता प्लानिंग की डायरेक्टर ने जिना दु माग एडिशनल ड्यूटी रिस्पांसिबिलिटी होइना तौरगा यामना मोंग ले सुमाई तौदना मसीद कोई वाटपनी अदुना हुजी मयामना जनरली हारिबा कोई मणिपुर थोने याउदे का हाइबसे सिमदी आई याम कने मोंददी मसी याम नै सीरियस में आई लोबंग हमती लेकिन हारगा यूनियन बजट ने अदगी कोई मणिपुर की बजट लाकदौरी मणिपुर बजट लाकदौरी अदु हुजी सरकार सिना हुजी मथोंग मनम खंगद्रि मिना बजट सी कोई स्टॉल तोंग लेनी को कोई थाकरे से तौदब से यादबनी अदुना अदुदैदा याम हेना कोइना कोई ममुत्ताना कोई मणिपुर की ओइना इशू में से कोई रिफ्लेक्ट होन बसु याबे अदुबु यूनियन बजट ने सिटी यूनियन बजट नि ना सागी तोंगान बा इंटरेस्ट में हमसे हकुमदी ममागिददी मयामना कोई बिहार की बजट नि बो हाइने ग्रीन कइनादा बिहार अतंगा की बजट स्कीम में हम पैकेज में हम दको अदु इलेक्शन में आगी तो गिबनी को तो अदु माना एग्जैक्टली मधुमक्सु हंदकी 53 लाख 53.47 लाख करोड़ जो जा सिगी मनुंग सिदा 6812.3 करोड़ जे कोई डोनर मिनिस्ट्री मखदा कोई नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट के पीरियड है सिगी मनुंग सिदा जा याम इंटरेस्टिंग होई बमा हाई टारगेट दी मसिदा 500 करोड़ की स्पेशल पैकेज में जाओगे
this is only for the rehabilitation of former Alpha members' families. Ulfa gi money. Ulfa militants in Dugi Magi former or ambassading Dugi my families in to rehabilitate on 500 crore yauri hetare. Adun ne adai dudane akoi Manipur gi IDP so Manipur ya crisis yaw duse kai no. Akoi IDP ga tna ti ne koi music same sai Ulfa gi ane dum koi su lady ne ba. Right. Adu moi me am sigi koi gi provide to no pose. Koi kan da ba. Adu na ne ai hajari se. Musagi center gi di yam chawing yeng ga thang bre ko legi mo ne macro ni ma se ko macroeconomic na chawing yeng bane adu ga micro oina manung da actually kari thok fu ga adu di akoi khud sam dai re mo jo akoi na madu maneuver to ngam daga di akoi space di fiscal space akoi ne semje da bane right adu akoi na madu hujik phausi unfortunately ngam di adu ge mo andak ki provision to budure da ki Section Finance Commission की provision में यार एको मां provide तो रहा है तो unfortunately Section Finance Commission की document जी मुझे कोई कितने थोड़ा understanding दे कोई नरांग तो उधर गए नहीं नरांग मागी जागी document थोड़ा तो मार प्राइमरी थम बलो अदुना मधुन मुक्त होगा ना थोड़ा किन्हें दी को अदुना आइनिस माइजनिंग बदी सागी कोई की नो तो रिमे हमसी मणिपुर की खतरी हम specific होना याव भी है ना सही कोई हम करना कोई न मसी दवाई लो बुता कारी टेंक कर ले अभी मैं होता कोई की जब पीरी बेस स्कीम में हम पुनः मक्क्यों ने पीरी बेस स्कीम में हमसे श्रेय दा कोई न कदाई बहु लो बुंगम दगी मसी लो न बा कोई साइट तगी को यदि गवर्नमेंट की साइट तगी कोई every stakeholder की साइट तगी कोई जिना कोई की नुकसान तो रगा यूनाइटेड होइना को कोई ने कल कोऑर्डिनेशन प्रॉपर्ली तो रगा तो वो मचांगी अदु ओरगा दी हुजेक तौरी अदु आई चाहे हजेगी बतो हुजेक तौरी बजट सिदी कोई 2047 ने टारगेट तो दुना इंटायर थिंग से सिमतम से कोई अमृत काल का इन सथन तौरबनी को अनु सिंग मनुंग जिदा possibility jam lai gre ai yam sang bi possibility ko adu na idi adu mai na ai tham ngi se adu mai na ko lobu chu me na khale okay ko holistic oina yengba ma changi magi particular state amak yaur ti habi na te masidi India pumba gi apunba nation namu as a nation namu in a growth ona ba develop ona ba 7% gi 9% ge growth rate ta yona ba विकसित भारत चाही चाम स्वरूप पदा कोई डेवलप ओइबन नेशन अमो हेनबगी 2047 york matamda madugi pandam thamba चाही खुदिंग ओइब बजेट सिंग ओइदुनी हैब हम निजा थंबिरि से दुना बजर पर्टिकुलरली स्टेट अमगी पली पंदि हेना थुदुंगना वरोंनिंगाय दि लेते अदुबु मणिपुर का हेना वरो रिसन मणिपुर दा असुक यामना चाही अनि मखाय फाजल कदरबा असिदा हेलब हाय तर चाही मखाय बजि तांग ngasi तांग अनि हयेंग तांग हम जिदा था कंट्रोल दो चप चा फादुन हेता चाही अनि गा था मापन अदुना सिबोक से द इकोनॉमी याम चाउब कोलैप्स ओइरब स्टेट असिदा कोई इकोनॉमी की पैकेज कुम खरा लाकद्रा इंक्लूडिंग आईडीपी सिंह की सुयावना यस आईडीपी सिंह हंदक रिसेंटली जनवरी की तांग कुन का मापंदा कोई चीफ सेक्रेटरी ने थोको प्रेस रिलीज अमदा 124 करोड़ से आईडीपी सिंह की रिहैबिलिटेशन की दमकता मसी ऑलरेडी रिलीज तौर ले रे और युम 7000 एज में 7000 से तोंगा बसेस सारगा ले साबा हौरे सारी अभी हमनो चिंगबा और 16500 आईडीपी सिंह रिसेटल तौरे 40000 IDP सिंह by 31st March चाही सिगी मसिदा रिसेटल तौन पांदम थमी है हमनो सिंह मैं फोंदो किया तारे अदुबु कोई यूनियन बजट तसु खरग पलकद्रा फॉर एग्जांपल गसाई डोनर मिनिस्ट्री की एरिया पलक मतम असम की 500 करोड़ की स्पेशल पैकेज गसाई की अल्फा की फॉर्मर मेंबर्स की फैमिली सिंह रिहेबिलिटेट तौनबगी वापम यारो 500 करोड़ की पैकेज स्पेशल पैकेज गसाई नॉर्मल बजट न मैं तो 200 करोड़ की स्पेशल पैकेज फॉर कार्बियालोंग मुचाखोल नबगी तमकता 200 रुपीस करोड़ की कोई स्पेशल पैकेज और मैं तो दिमासा कम्युनिटी की असम की सिजु 70 करोड़ यावरी ट्राइबल सपोर्ट की दमकता अमुक अगेन अदर ट्राइबल कम्युनिटीज हागद्रा आदिवासी ग्रुप से असम की दमकता 70 करोड़ अमग यावरी अदुगा त्रिपुरा की दमकता स्पेशल पैकेज फॉर ट्राइबल कम्युनिटीज एंड त्रिपुरा सी की दमकता 50 करोड़ यावरी तरह तो मणिपुर से शायद डोनर की पतांग पलकने डोनर स्पेसिफिकली कोई नॉर्थ ईस्ट की मिनिस्ट्री हम खने तरह अदना आई ओजा सतला ओजा सरत ngसाई की होई प्लानिंग की हम रोल अम स्टेट की हानदगी दम वालकपगी ओई अदुगी सिस्टमैटिक रिजल्ट अम ओइना यंगबिबि आब्रा कमाई थम्बि हंदकी बजट यूनियन बस अहमदा हौजिकी हंदकी जी मयाम यामना विजनरी बजट नि अदुनी अदानी हम सिंग मयाम अम कमेंट मयाम अम अखोइगी कैनोगी सी अखोइगी बीजेपी की से व्हाटएवर कैनो तोरबदा विदाउट एनी क्रिटिकल कैनो अंडरस्टैंडिंग यावबन हेड थागत कोकत सिगुमबगी कल्चर अम अखोइ भारत से सिगुम जितुम लै
But there is nothing visionary in this budget. This budget is very conservative budget. I have listened the views of so many economies. Adagi mayam P. Chidambaram gi adagi koi kanogi barua hanagi kanogi private gi kano Sanjay Baru gi tajar. Then across views mayam tajar. My own kanoda haragasu. This is a very conservative budget. Okay. Aduga this is understandable. Karigino da ahambada akoigi fiscal consolidation ji priority pi. Fiscal consolidation akoigi revenue deficit check tauba, debt to GDP ratio check tauba, then growth rate si akoi moderate growth rate ma akoi expect tauri 6.8 to 7.2% growth rate ma expect tauri. Then akoigi hanagi FRBM gi target ma fiscal responsibility gi mayam much intake laire. But no large scale akoigi kari haitare asoba reforms asoba step the anagi budget si am the yaudi. Aduna ni back to a but this is not a visionary budget. Other me current the higher machine Mukherjee budget in Mama pre Kanogi quick liberalization period ki budget is not comment on Oshiyari. Other I quite a hiding in the Kainoa 6.5 to 7%. I big shit Barji Pangibatar with the big shit Bharat CJ BJP ki narrative ta India Kanoja size of the GDP gata sungang. Why of course I could third position the quality fourth position of whatever. But I could per capita GDP and sub-Saharan countries in the level sum like by Kogisi. Other this dichotomy, per capita can do name to the Kananta hide. Important is the not size of the GDP do not per capita GDP do never more important economically and significant with it. Adu dia near me by Koisi. Even comparable with Bangladesh. Adu later, I don't know 6.8% when higher global difficulties, Mayam labor corporate Mayam data. I quite say machine global had been share my economics cannot only because of the difficult global environment in a maram way than I quite got the CM ambitious with the other. Aduna 6.8% Sabin later. The waiting aside big shit barky 2047 I quite developed nation have to do a kind of hangabta with continually. Continually equally for 20 years as I was a bigger. Yam Changba, a quick and almost for the next 20 years, we need to grow from 5 to 9%. Other day, how it labor Matasi, how give India government past 12, 13 years ki report siga. How it labor Tokaliba measures may have to get big shit Baharaki, Adumba, I quick narrative mayam, Aduki, Geno mayam do, I quite. I quite madu achievable target with the bra. Adu mayam yam kana haina ba BJP ki jumla ne ta do di bra haibna sing ba keno sini. I quite the life say. Aduga atop poina mana housing chi ngasai ujana yam jumna bi greti central budget. Central ki budget ni adu specific requirement mayam amagi mention to budu di adu di aru report amani. Adu bo still kamain to ge habada. I quite budget sita Bharat hojik India da thengai be challenge hojik economic survey ju yaudri ado Bharat government ge budget ju yaudri koi Bharat am job challenge kai noida koi ye economic inequalities it is a big challenge aduna am na have and have not see gives am la khare ba ko economic adum to khrasi adubu more importantly kai no the regional imbalance masi adukumati hengal khare Bharat. Okay. Young Bio Southern states per capita income already more 350 aduga 3.5 lakhs for other like Western cano per capita income say. I go in Northern region and Bihar per capita income GD yam name with Hajariba. I go half of Tamina do Tankai Bopang the Hariba. In back our per capita income is even lower than the average of Bangladesh. Aduna Sumain to with the Karam per capita income yam wangre, Karamatana per capita income genome am like. Adu the Sigi regional imbalance, how Kayam Queen I quit Sigi regional imbalance like a game. I don't like when a sustained growth of a country is sustained growth of like Javitar with the I quit social, political, and strategic and Bharati political and social stability in Zangieva. I don't get stability to Kadai this kind of imbalance like a Karaboba equate to Wungam whether you have a question.
Ani suba question na kari no bada akoi private investment se mase asoba economy tawre adi Bharat da lagadari ba jahi the investment proposal ji 15 lakhs crore ne 15 lakhs crore ni 15 lakhs crore ji manung da akoi gi Bharat Sarkar gi capital investment je hosi 11 point something atan ba ador boy di Chaura by investment mayam ama tawguri se Andhra Pradesh monopolized nearly 25%. Then Gujarat, Tamil Nadu have it 9%, 10%. Admire the investment mayam jimoy do attract over. Private investment is in a liberalized economy. Private investment is very important. Maran de koi education asai gi koi mayam na happy gare koi youth sing technical power adu have na ching mayam khudi mukto. Akoi resources, human resources, akoi whatever resources available to us. Sigi resources mayam se unlock to na bo ama jangyam resource mayam se unlock to se ma se unlock to da kari changi capital changi technological changi management changi sip mayam punamak to akoi jadi capital laite then adagi technology is laite other way akoi youth sing talent mayam se karamai to how to unlock the potential of our youth in a quite difficult challenge aduna other way the sigi investment imbalance like private imbalance si mayam khudimuk se masi no reason is the akoi gi kan wasi investment si lakte investment je akoi gi on hojik lai ba social economic circumstances political circumstances isu sina maru oibani adu gi infrastructure development se masi compared to the rest of the country akoi ji abysmally low adu la the infrastructure akoi hoi social economic circumstances akoi gi responsibility khas lai but there are historical political factors mayam like that is beyond our control ekoi sarkar ge ekoi praja control like ba for example we are having a difficult neighbor in Burma geopolitical circumstances the recent disturbances in these are beyond our control and historical factors mayam je koi semu banate ba political factors geopolitical factors se ador boy the Bharat Sarkar ma si khangna northeastern region during the next 20 years when the big shit Bharat si akoi realize to rank khalo what will the positions of the northeastern region have do adum Bharat Sarkar khanbi bhar thoga Manipur ka ki specific nate what is to be done for the northeastern regions jati gi thakta lana but northeastern region ga tanati Bihar tu aduga atoba Bharat gi sothari regional imbalances mayam se masi lakko phai another important point na karino yaw ge habanati akoi je han hen yaw ning bagi ni akoi life se ado hojik se finance commission gi hojik thokre finance commission gi da yam alarming oi bana income distance ki weightage do 55% of 50 dan thakre I think that will certainly affect Manipur maram di akoi income ji low oi di income ji da akoi the people weightage do low income the people weightage do hantarabni na our allocation jo ado kara nungai ba mana akoi gi kano do local self body jina people do basic ama suksoi joidan people leire adagi amana performance link khara performance link to hantha gare madum akoi da breathing space am leire manane hana tormidi to performance link to burde akoi we have no district councils local self bodies leire panchayat leire aduna adu phan me adu koi am to phangi to bane aduna sigama circumstances na ado housing Manipur yaw ke hebranti but northeastern region gi damukta akoi na masigi sothari development infrastructure development gi lack mayam investment leitabi gi lack mayam se masigi awaba mayam se Bharat Sarkar na kamai to godur gi hobi gi IT gi mayam Andhra Pradesh ka kano na Google's na $17 billion invest on me Manipur kam lagturi akoi the lakte hariba other boy the potentials of our youth akoi state potential mayam unlock do ngamwa ba aduna moi Andhra Pradesh jakari southern state jangari aduna ju moi som the socio economic political problem mayam la iba akoi sometimes koi ngang ji ma pa na work to the victim moi ba kot personal discrimination laita bana te ba aduna the best thing the hojiki regional imbalance se masi am khanga da bani bahar ki sustain viksit bharat ki kano ma target ma torkum tam de aduga another important thing akoi bharat ki BJP government and NDA government had done everything to revive the growth adu lai gre khot gre ai hangning be ji kai noi da aina khanjabada prithibi the sustained growth that for a sustained period of time like liberal aduga democratic country ngatane say for example Singapore USA European countries Taiwan
ada agoi bharat da hojik laiba religious extremism right wing keno mayam hojik laiba bharat ki political keno jina how long it will be favorable for the sustaining high growth rate of country is masi hojik yam kana khana wa okay jasilin hojiki budget sida maruina ko manufacturing amadi MSME da su yam chauna focus to waga loina ko miyam gi ease of living have tar masi improve to no gi damakta ko even tax slab fauba anoba tax slab hogwe masida ko April ki tanga madagi chanaga doriba tum lo budget ni tu hai budget sigi manungna manung chan hai batar April ki tanga madagi chanaga doba new ko budget ko income tax ke slab su 4 lakhs fauba se up to 4 lakhs se ko magi tax ke have am the theory tu nil ne have batar mai to utna hana dagi amne ko ke have batar ko misham yam da kana ba pi badu makal gi budget amak ki ma mi so ha pe tawgum de tawre du ojagi wani yem gi matam da masi khoi yes manipur gi tongan ba debate ama su lere aduna tab khoi overall oina kano de union gi budget national budget amoi bani na hari ba budget asina miyam gi ease of living hengaran mag gi mami phajana mayek sengna taina ubi bra du gan sa hari ba manufacturing amadi khoi MSME da focus torpsna mar moiraga khoi north east su manipur su masi gi kana budget mak chauna phangba ya bi mami tabi ro kan thambe mami di tayo duga asing mo onda ba mami di du mamang su tayo ba covid ki matam da MSME gi dam ta lauthoki ba khudung jabo myam da phajana pi rajani covid ki matam da yes ado loan lo bai se haidi loan ga mari lener ba pot isi aina loan lo bai si loan du khudung jabo phanam pi raga su pothok pothok kodori ba nangna pothok kodori pot tu lebi na ba leitraga di madugi akhi ba risk tu na maram oidena mamangi madugi kana ba sing tu ayam logi te ba maram di market si koi slum thokpa demand se miyam gi demand koi mass ki koi consumption se masi koi gi machida koi gi mai slash kano to bai ta hadi consumption se koi hengat pangam de koi real per capita consumption si yam kumni yeng de ya de aduna masi gi miyam gi consumption si hengalak bai si yam thong ta ri si kaino consumption boost to du si kai gi no hai matam da hojik si koi gi yang aku pergi PTV gue ni juga film yang penting. Mapanda aku export let tu yarak term ni nak jadi consumption let lom dah lain ya. Natra. Ada consumption let ada kanano konsum tu sih. Hai di miam mu ada. Ada ngan saya aku pergi kenapa raz nah di sih. Masa lagi income tax si wapun mumpale ya. Mamang tu aku income tax tu aku dong cakap kerap piri tu. Aku 12 lakh ki makagi na piri tu. Atau gini tiba. Adu consumption boost dong bagi miang dene. Hai di middle class ki baru na. Sigi kampus na market demand du lagadi adu regadi magi market si koi chokthor kani maru na koi home market hai tare ko masi chokthor kani aduna madai du da koi growth si hingal ka doi ni haina adu gi wakhal du da thamaka da mieng thamaka da ne mamang da koi na income tax da koi gi kom to ko lei ri do adu koi ni ste yeng ga da de kai no hai matam da koi na miam hai basika income tax ka ani punjalak paisa kitang lu ba haidi miyam sina kanano income tax siri bana kanano haise income tax si bharat ki mi crore cham ga nifu si manung sta income tax siri ba mi masing ja crore ohung gu mane ana hariba crore ohung gi sigi kangbu sina market ta khang haidi demand la kani adu makhona la iba demand je ayam bana miyam gi mass production to riba kangbu sing gi pot oi de makoi sing ja so company na puthok pa pot sing gi demand da hena moise ko gi rely to bani na madai du da ko gi miyam har ko si de lubam leba ada hena maru abedi koi consumption si hengalange demand si akoi jiki problem ma le rabani na adi economy da aggregate demand si problem ma le rabani na purchasing power miyam gi leibang bagi sakti je hengalange high tar boy di maru na koi gi social welfare gi expenditure ja mathung ta ba ana hoji ayam ba koi na pire si high ge har iru le bedi koi na capex te la ise capital expenditure da infrastructure da ta laktra adu infrastructure da lakpa capital expenditure da akoi gi lak pa se masi kana da bedi nate kana iba adu hairi se koi matam changi adigi amana moise koi gi private capital yamna rely to eba sigisdi mapan da yamna du import intensive su yamna na oiba ko aduna kaidorage da koi gi magi nari ba anaba amadi di khudaki oina magi mathok tar pa samna koi multiplier gi magi effect se kar mari hengi si akoina evidence da gi akoina uri si kaino da social welfare gi expenditure gi magi multiplier sina hiena stronger oiba koi gi capex da gidi haidi economy sina koi film patam matam dadi ana madai du da koi yeng kan da maru na koi social sector gi koi gi magi welfare gi scheme myam da thadari ba myam kuta hakti na yoga da ba masses kuta hakti na yoga da ba sigi magi purchasing power idea koi gi disposable income du hengal agadi kai thin du da demand du la ka du ni da
demand tu lak terga di nang sai MSC myam da nang focus pi so ma tor su moi lep ka ni ba maram di kaino da akoi gi lebi na ba do kana na leidoi no do mo ju khang ne ba aduna nga sai gi khoi sai de am hai ni da na ko yam toi de su ne na gra handa akoi nga yom ba mak ta da akoi gi mela to bu du to bi no hai de imang kai na pochi silak ta da natra pochi tri si demand lak ta ba gi ne a demand tu la han gi hai ga di myam gi khutta akoi sendu len bam chang e ba adunga sai income tax ki wafam du di koi middle class ki ngakti gi we na mi oi karor magi ohong gumbai wani adu lemori ba 90% du di koi 25000 je koi gi tham gi sigi makha ta lak phang ta ne aduna madai du da koi gi magi social welfare gi multiplier effect si hengol na bai dam ta mata du da must focus to ji puna makki ne adu mamang gi jam lai bak thiri na sai big ji bharat ka du di am lak khre du di sta ojik lak toi be jing ji matam du di ayam na photo zu on ran adi lai pereng loi sire dong matam da ne ba yang wa de ba hoju ji ki tong nai ne hoji ti China di rocket tong yang na chat khar bane ba akoi ne rickshaw da chalaga koi gi hoji ki ngasai gi tanadori ni ko adai da seida yeng matam da mamang gi sieng se haidi akoi nan da ki budget chi yeng matam da mamang gi yeng chang ai di kai no da mamang da wasa ki ba myam du krai hok da koi gi mai pak ge hai do adu yeng matam da kai dore akoi gi social sector gi oina thadari ba paisa jing je haidi allocation da thami ba jing je kadai hok da koi na masi khrasa to bang ge yeng matam da kun lokal ge yeng da scheme kun lokal ge yeng matam da nangi jiban min kan yam nei da jal jiban mission adu yeng matam da akoi gi taraga tareti loina bakse akoi gi ngasai gi handei ana punna lupa crore lakh amagum se masigi se koi shortage lei ba haidi handaki budget se ulai ni ko haidi shortage lei de mana haigi bedu de ki handar ai se lupa crore lakh amagum ne ana madai de koi sai da agar gi tawni adagi north east adu tawni ka hairi si amuk khan gi mamangi wasaki ba akoi gi mamang da koi gi tongan ton horticulture ga maile na mission me am lak thoki ko hairi sing de actually reflect am da torok te ba haidi chahi ani gi matung de reflect torok te ba aduna madai de koi gi tasinama ki koi gi hairi ba yam rhetoric obis ga reality ga ani du khena ba do adu zum thorai ne ana ina thamjani gi di akoi gi myam gi akoi gi leiba ngam gi sakti purchasing power capacity han kalan ba adu ga maru na consumption hengalan gi hai tar boi di maru na koi gi magi agricultural led consumption se masi haidi magi growth se si ya mathok ta haidi akoi home market yom tam da agricultural led development do adu khothang da lak por gi di ngasai gi economy gi growth to sustain to budus lai doi ne bram de koi agrarian economy oi ni natra ko ana madai du lai aduna Manipur da su koi gi MSMEs maya mama mamang da pi gi bu khudong cha ba sing du pia logi de even mudra gi lo lo bo ta koi pikra ba sembam du sing bangam da na mayu makai koi gi yon bi film lak ri ne ba ade startup ki kari gi paisa luk sul bo myam magi sendui du sing bangam da na ngasai gi yum ingkon jon thopai film leire ka na mamang du su intro myam phong re da na ko aduna madai du da di India gi na koi haina bani India gi koi gi budget si state 15 ga di madu di India gi map ta koi yori bra koi yori ba yog da bra du seng na tao haina heng si black day oina palon to duri ba koi gi Kerala da ade Kerala si India gi map ta yog di haina koi lok thu hai gi je changjal e ba maram di national gi budget ta koi gi rely to e ba north east kumba adi Manipur gumba sungba si di haidi koi gi budget koi da putoi ba state gi budget si di chum da gi name cheng ni hani du da gi minus plus to ga chum da gi account te na gi putuk pa adu ma du putuk sa bane maram di adaida mulu rei nam kamai tro ge da sigi national budget chi yeng si fare let us come back to the national budget state puna maksida Manipur yaung state puna maksida koi gi central gi transfer se maru na krai de ta wi central sponsor scheme to re khang ko ada finance commission gi tong an ba mayam le adi others minister of finance gi ada punna yengu matam da koi gi mamangi chahi do adu da lupa moina sumane pi ga ni hai gi lupa crore lakh ani gum se masi handa kare adu handa ki sen mo crore 50,000 gi batak to mo handa re haidi transfer se central transfer to state se adu kram ba lambi dono central sponsor scheme maya mama leiriba 54 central sponsor scheme ni leiri si adagi mu tongan ba ko gi magi finance commission gi tongan ba maya ma leiri se sida handare ba ko aduna koina handaki budget sina yengom tan mamang si yengom chang ba ade mu kamai tore gender budget su hairi ba dumana crore lising yang kai gi matak ta mu khare handaki sai ta ko ade ma ka khare ba mayam si ka khabai di handaki budget sida ni ko aduna mamang da kayam na ko gi handar gi si yang pamatam da handaki chahi da so ko handani na pari ba handar ise krai de yorge bu central sponsor scheme da RKBY handare ade PM posan handare PM3 handare PM jai ade PM MSY ade PMAY Prime Minister Awas Yojana Rural adigi urban animal ade crop insurance scheme schedule caste schedule tribe adigi north east ki adigi gender budget
adagi mayam si ko aduna general budget si lupa crore 51144 crore si slash oine si ka thari ne ko aduna ngasai gi cheng yaw dana chak tu thongam moi du ka sya roi phanam na pandam wang na akoi gi growth ki magi phangni na thammi ba pandam do adu ngasai gi high ba akoi expenditure du na ngasai gi contraction de ler ge di ya roi du ni adi hanam mu kumai to ge da not only expenditure the contraction to ba chapsal lak pai di akoi gi adanatna revenue su contraction to revenue si contraction si yam phasan to hrajani ko revenue si chu haidi sigi revenue da tawrisi akoi gi 1.6 lakh crore sigi tax si khongat pangam dre mandaki sida aduna animaksi orak panina ngasai gi revenue da su magi contraction lakpa adi amarom dana expenditure su slash ro pase ani sida tai di ngasai gi budget si hanigi mamangi yang matam da akoi gi mangda sakhatpa aduma budget masai yoina numerical figure mayam yang matam da su oide ba ko adu pandam mayam di tham adagi when we come to the northeastern region akoi gi ngasai rajnati ngasai pandigi ba mali akoi minister of donor gi senbam cha masi khrang gai di akoi wangkhatle haibedo adu mathangi ba mali ko adu hairiba sigi northeast ki akoina thammi se apunba budget ki allocation gi adi total budgetary allocation gi minister of donor gi dam ta thammi ba minister of donor as northeast council jawin yes natra adai ngasai gi akoi gi kano na haiba raj na hariba alpha gi lupa crore sanga adagi atai autonomous district council assam gi lairiba adagi karbi along yauna adagi tripura gi tribal singi singdu yaur kanda makhoi duda di akoi sembam ayam badi moi da musakharbane natra ko adagi makhoi northeast council gi na 825 crore ra adumai lerangani adu revise adi 1000 crores ne ko hangali ni adu revise gi matu ne semagadi henasu hengapam thoi ne ba madai di koi manipur haibo wahim ta di thing adre natra adu haribasi apunwa budget ki 0 point akoi gi point kano ni akoi gi lairibase akoi kyano bu ngasai gi masing do ongtung yeng che bu ko hagi notice ki che 0.13% ne apunwa budget ki 0.13% khakta ne akoi gi minister of donor gi oina thammi ba budget to adu mamang da su akoi sina bangam da bi awabadi yam lai ko manipur gi yam sina bangam de aduna aina aroi boina aina laksaning ba haitare masi kaino hai matam da akoi gi magi huzgi leriba films dadi malem go ina film fajalaktriba adagi leriba films dadi akoi gi leriba films da contractionary oina puthoriba budget sa maruna main target ti fiscal deficit handan basine fiscal deficit okay na fiscal deficit handana bo hona badu da so ina karai da so gi bu social sector gi loi chorpa adagi manarega du hujiti mami ole jiram ji natra adu jiram ji du gi damta moi crore si wala crore gi mayani akoi 90,000 crore plus kara kai ko ado hari du my 60% moi nu putu kana re 40% orga di another akoi gi more than 60-70,000 crores di state singi additional burden orga du ne aduna hoji ji akoi gi state singi amna wari ba film lairi ba magi films dai da akoi gi additional burden PBIC yam lu dei natra aduna aina thamdaning de punna yam matam da su budget sina pakum pibangam da saru khara hairaga di mai nga sagi akoi revenue da contraction yam ka hena laiba adagi amana koi nga expenditure da yam na koi slash to ise se animak se masi akoi gi proof pi ba kari na pi gi evidence pi ge bu 2025-26 ending news haidi ujik si February ni dana ko March lo di sigi ending bogi sigi parachute da expenditure si akoi gi magi estimate gi yamna ka hena gap lebi si kyam yamna lerigi ba insai jagi to hariba social sector gi hariba scheme president khangar pada 1 lakh crore gi shortages lei re ba ko aduna hariba ko gi diagumba ko gi hujiki hariba nangi lairba na pikthan ba adagi maroina nangi bigsit bharat su magi pillars mari ni amana poverty adagi amana women adagi youth natra ko adi farmers the high basing the social sector gi amari lei ne ba ko aduna ina thamdani gi si ko gi consumption sa masi hengala laga akoi gi magi demand se hengala na ba hona ba matam da ya mapung ina akoi ni matau tari si akoi gi miam gi akoi gi purchasing power capacity se masi hengala na beidam ta tongan ba makal gi koi lenga na kol ba social sector gi magi scheme miam adugo maru na koi state sing da transfer tawriba magi finance commission putang da tawriba punamak se masida akoi gi hana gi du dei di akoi hojik na hena enhance to bom di to eba aduga manipuri matang du kona laksaki okay mathung ngasai gi fiscal deficit se handana ba hari over spending to live income to ki expenditure na heli si yam helandana ba habtare si mamang da 4.4 ler mati 4.3 da project to ri habtar ja ado si masi handana hona ba matam da atop area sing se ta compromise to budagi miyam na one in khambi bra otherwise handa ki budget sidagi koi national media da kai da su mayam
thengna badi yaure khangna badi yaure to khoi gi common man khoi Manipur liba misam miyam na khoi na low ba take away sing ha batar key points kamai tham views masi sing matang ji da khoi gi fiscal consolidation na masi khoi hainei ko ji da fiscal deficit handan ba dagi revenue deficit handan ba dagi khoi gi debt sina khoi gi debt GDP ratio ji handan mai control to ba kai haina ba se yes adai masi matang da ai moram kang lai masi kai no hakanda sigi koina hari ji kai no fiscal deficit si 3% of GDP ogado ni hari ko okay adagi am kanu sina debt to GDP ratio sina koina pami si di 50% si handam ba digi hena handam ju pami ko right adai da koina sum study jin torok matam jai da 3% is optimal idea ka kana high noise me koi khang deba okay fiscal deficits 3% is ka ila noise masi maru ina handak ta koi kenomna koi scholar mana palak pa masi sigi 3% se ka ila noise ga da European community sengi Maastricht treaty yang to gibedo adu da thenagi be experience to koi na copy paste to bani na okay and thole ebuji ko huji high bo sigi kai na da Northern India has a quite a problem to face already. A quasi Maru in a fiscal deficit and one number a young Atenico, Stephen Watani. The control to know and that obviously the expenditure cut them like Nico. Other put his mind over. You say, a quasi Honorable Prime Minister Su Asalaxmi and young broad potential labor. Adumba region ne na koi se identify to bire ko barabar hai bakanda adai da potential ji yam dai ragadi ai koi hai na fiscal deficit se basically government na paisa pu bani pu doi ni yes ra pu ba si karam matam da koi gi unsustainable or ke kanda nangi production ji lai ru du ba nangi cha nangi output lai du ni ko or nangi yang potential lai bu ragadi pu ba thoi kai den khale wadi okay puro aduga puraga nang sagi production ju phajana la agadi ko adum ngambada bani ko adu maduri choina problem den kale aduna ne akoina even koi handak ke budget si da mase koi ai personally jum khalam basi ko ngasagi biksit bharat ki matang su yam koi kal palle ko ada aina handak yam kan expect torom badi biksit bharat ana koina har ga su biksit bharat si kari na oidoi no habisi gi parameter me amse masi nagi chugang khang diye ko adu last year gi budget tak untan haire ise ko mana parameter manga upi handak si su ai koi in expector badi adu upo parameter khara mo hapak tana haidi kai no da biksen bhara ise koi chahi ise phana walim ni ko masi da koi chat to ne koi ne chat to ba goal ji yam clearly koi identify to bom changi ba adu ji koi ne ju uri si di wai to ga da process me evolve to dun to ri ba aduna nan han no khara lai gre ko adagi khudamon haraga koi mamangi da phaiba koi nupi gi labor force participation je masi 70% ye honge gan hai ko nupi ji 30% untani labor force lai gi ko adu mo ji 70% ora di employment issues je ong na ko doi ne loi mo ji tabak to gen thola ga di ko ji koi na employment problem lai ni ko da aina si simma sil lai aduna masagi fiscal deficit ki poche fiscal deficit ki poche di masi ai gi mot di sagi potential lai na ko thang china ko na thajal ga di ko deficit low ga dong ne kan da low ga dong ni ri matung da madudagi natra ga di ko na to ga do ba investment jin sing ma yam che em to ko ngam mu ba ko di already yam tight ko le ba ko ni ko aduna masi ko na ngam ge na khalla ga di masi ko fiscal deficit si yakam mas dai da thoina koina yang ngali ten khale di aduga fiscal deficit paisa su puni fiscal deficit lawni aduga akoi investment tawraga akoi growth su yam le rakani kaina da masai ko hainari ba akoi inclusive growth kan hairi se masi growth lai tagadi atakem thokte ba kaina da yanadai potu yaw dragadi ko yanadai pochi adumatik chakolai kai yana bas dungai dui ne ba hana koina lupa tara di yana badu basami yoro kandari amun ngai duni ko sumaina koina masi yangan ni aduga ujiki aini sajeri bise ko sagi ko gi fiscal deficit si masi yengurogadi ko gi maruina
revenue deficit that they ko despite the fact that koi revenue deficit se koi zero da lehen ga da bani na ko target tawri ni ko adu ko ngam de ko di deficit pe leite ko surplus ni ko notice reason gi state hai mase revenue surplus adu revenue surplus hai ja ko ji kanu ni structural ocean ne ba structural factor khal lai di ko hai di center ki pisa pisa lok mayam se sina ko surplus man bane ba actually di ko di surplus natte deficit ta doi ne ba ko ko gi source of revenue se ayam tina pick re ko aduna aina zum kanjab de di sagi deficit financing ki matang se masi kan bada masi pochi adum kara sunum popular way sigi idea se ko ken da aina hajab do 3% hari se optimal fiscal deficit se 3% hari kana hari kai dei source no do si ko khang de se eta dum low gi de gi mayam se dum 3% wi chakre ko adum akoi gi no study id ma se fiscal deficit ka se kala hingal la bawda ne akoi na growth siam lai do warga di hoi to we ain khali adubu akoi gi capacity question ni ko akoi gi capacity se yam na koi lai taba ado koi to do thabak ta koi si koi inefficiency gi pot se sin lai ba ade kudamun haraga koi ji demographic dividend kana hai se akoi gi narol sing si ni moi se hai single le bawda moi gi tabak tabum lai pi daga di dividend phangwe ko ade mo narol ma sing ji yam haraga su skill yaw jaga di amsukan India ki problem ya dun ne right India ki demographic dividend ki yam negative oi ba yam ning ba kai ning oi ba saga ma di kai na kan da na sagi pochi skill ji yaw da ba aduna ji skill formation ji go men su so ba no to ri ba ko aduda koina sum ai na sum kanjaba da di aduna sagi state ki oi ba sum ba ko gi state specific oi ba realities में हमसे मसे कोई ना economic policy सिन में को बदे सुमसे कोई reflect कर बम चांगे ऐसा all India की तो बनी बनी इन बासी तो ना तो जो सी है इनका ले दी अदु ना सिन करी है कांदा सगी कोई की planning body की जो ऐसा जो planning दे लाई निको अदु planning से जो यामना मरु हुए हैं कोई की strengthening तो बम चांगे कहने दा अyin sa haje bado next 25 years se akon to do se to mati yam gre ko to bana ta to da ba do mo ko na predict to da lai le ko dinga sai ko jo mo bunu sai bi ba asuk cross to raga to ni haraga ngamde ko de hari se mase bo ko na kari na kai na haraga fiscal markmanship hai ko fiscal markmanship hai ji na kada yung na focus to ngam ge de ko sina singma yam si कोई ना तंग कोई जी मुझे लई तब नहीं को मुझे तो वंग संगे अदु वर्ग दी ओके ए जैसे तो क्विकली मतलब सुले जैसे नसा की इंपॉर्टेंस ऑफ कोई प्लानिंग है तारे प्लानिंग डिपार्टमेंट के मणिपुर की होइना वसा हैबी की इवन कोई दोनों में से मखा दला इब सेंट्रल मैम दिसिंग तरुका 95 करोड़ जैसे देखिए कोई ना मणिपुर की डेवलपमेंट के मतलब थब या मैम से कोई इवन बजट रिफ्लेक्ट होन बफाव से अल्फा की रिफ्लेक्ट होले से प्रॉब्लम असम की प्लानिंग ने याम फजना तोरम बगी और मजु है तारे एंड तो अन आदिवासी मैम के कोई मणिपुर की कितन थम आई थम जगे इन जनरल आइना की नाइन थम जनी वाफम से चिकरी नो द सेंट्रल गवर्नमेंट नीड्स टू गिव स्पेशल फोकस टू नॉर्थ ईस्टर्न मरम दे इन द कमिंग ईयर सिगी कोई रीजनल इम्बैलेंसेस की कैनोजी इट इज बाउंड टू इंक्रीज एंड इट विल क्रिएट सोशल economic and political tensions sini agi point se adubo howji somewhere ko ne budget ki details to Manipur na samaya kar pangani amma khara da pangani amma kar khena banati mayam phangim se ada koi ji phangba phangda ba ji howji loi gre budget phong gre khot gre amma tawre howji ko ngasai ojan thabi do koi kamai to na koi budget ji kam bhager ga di the proof of the pudding is in eating ne do jara kan da kayam bhai do khange da kada yaw na koina paisa ji effectively for the benefit of the people for the welfare of the people for the development of the state kada ba efficiently season nai have to ne ba ko ji focus to go se aduna de we need to enhance the capacity of the government gi paisa hauji ji sai oja kano na thambiri bi social sector spending han tare se social sector spending ji kada to you know central government is allocating money but central government di fund allocate tore central government की population लेते central government की territory लेते implementation दे कराए दोनों state सिंग द state government ने तो दुई ने बा
ado state government ki capacity no sum maying ta sel some states are not implementing it properly akoi Manipur da yeng biu ai je haje ji startup ecosystem ko yam must talk about kenoni adu mayam singa si for the last 7-8 years startup se kadai ba state ki economy de masin mating bangare ka youth ke paisa ke am generate tau gare youth ke am implement tau gare haibgi study amodang tawra pra Okay. akoi tau deba manam de akoi performance ko ne analyze to ba krai soi ge khol ge have se ko yeng chen je mas si government blame to ge have na te ko every responsible government is doing that si kom je koi Manipur lai ta ba koi Manipur gi da central gi fund mayam ji allocate tor ga due to procedural difficulties adagi mayam man lai be gi koi spend to ngam da han ba ju ko ngaim dei di ba aduna Howjik lai bidi karino the most important thing to do is that state government enhance its capacity. Okay. Aduga capacity enhance to by the planning the howjik the planning the tawdre planning chulai later what planning the department is doing right now is no socio-economic planning at all. Aduna planning department the town ga the planning department socio-economic planning mayam sigum keno mayam ji analysis to ba khot ba mayam purum se ekoi state ki da kari tawraga best how to utilize the available resources in the best possible way se see the one it is high time to do that. Okay, it is high time command resources ma'am this nakada hai planning department ke maike degi okay Udasinglan sai thambi kre ko Manipur gi adi visa bi union budget 2026-27 is da Manipur gi matang da su jagi oiba wa ko thami be Manipur na koi budget si पुथोरकनी हाइबा मतम सिदगी असादी कोई सिदा पेनलिस्टिंग की मरकता आइडिया दुम तौजे अदुबु लूरिदी ngसागे कोई प्रपोजल अम पीगिदे हाइदि स्टेट सिदगी ममांग दसु कोई प्री बजट डिस्कशन तो मतम दसु प्रपोजल खरा दी inputs and the state inputs ma'am se हाइंग केरला द हाइंग dak केरला मोय पांगतु कतोरी dak दे ना okay हाइदि अममबन मिन ने पांगतु तोरी मरन दि मोदी तोंगान तोंगान पिसले ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस लिंक बगी याव न तोंगान तोंगान बाय बेतिकी अदि यारोक तब मयाम गी हाइदि मोय न पनगिबा मयाम यारोक तब अदुन स्टेट सिगी कोई स्टेट सी इंडिया की मैप ता याव दरबा हाइबि क्वेश्चन हाइदि तो तो पा सो सो स्टेट सिंग दि अदुम ममिंग दु यावरी दना अदुन मदु केरला दु मदु ओपोजिशन ना पानबा स्टेट ओइबगी अदगी अदुई मथक तो हंदक से कोई बीजेपी ना काय कोई मरुन मयूर जे फंगिद्रा त्रिबानंगी अदु मदुगी सो कोई यारोक त्रिसे करी हो खान मोदी क्वेश्चन मोदी बजट सिदी मई ने कोई मणिपुर ऑन बाय वन नेबा हदि इशू ओइ दबे वन कोई सैदा इशू ओइ दबदुना इरो दबदे कोई के दौरे ngसागी नमी खुदिंग कोई हुरान चिंथि तौबा दे हुराम फाबा अदगी अमगी पुरम तौबा दे मी लाइ कोन हुरा लंबा लाइ भौ थांग बे फिल्म लाखला इने बको सुम मरु ओइबे सिंगदुना सुम इंथोक तना थमगा ngसा इशू ओरक्तम मयाम से अदुना होय मणिपुर की दमता कानबा पाव अमखतंग हारगदी होय ममिंग बुदि अमखक यावरे को ngसाई तो हाइदि बछांग बजट की स्पीच ता वाई अमखक्ति ngसागी बुद्धि सर्किट मतंग दा यावी हादना अदु मणिपुर खक्तगी नते अतोपा स्टेट सिंग यावरी को अदा मणिपुर की ओइना आइबु हजोरगदी कितंग कानबा याबा मयाम की कानबा तो कोई यावरो बेवानी कोई निपि मचा सिंग की माई गर्ल्स की माई हॉस्टल सिंग डिस्ट्रिक्ट खुदिमुक्ता का हारक पद्धति कोई खरा दुम मयाम थुंगनो बदु माइन थुंगिदना नत्र अदगी अनिसुबा मदना रिम्स की बजट सी हानदी लुपा करोड़ चनी योरमदी डॉक्टर शांतना एम्स की डायरेक्टर से लाख मतम चनी योरमदी अदे माना सरखरबा सरमदाय मतम से करोड़ 780 गुमगी चांगसी यौना हागित केबा अदो हारिबा करोड़ 780 सी 2025-26 की मागी बजट एस्टिमेट सु मसी अदुम ओइबा हाइतारे को अदुना हारिबदु ओजिकी 2026-27 के बजट एस्टिमेट्स दिदा लुपा करोड़ 700 हमदोइदा मसी हेंगत लेबको अदुना मसी मदी होय मागी मोइना दुम हेता हपको नते मोगी कोगी रिम्स की प्रपोजल निको मदु एक्सेप्ट तौदना यादना मदु हेंगल इसे मसी मदी अकोइदा नुंगाइबो पाउदी ओएबको कितंग नुंगाइबा मचाम तंग हारगदी बजेट सिगी अदु पुनमक तैना लोशन जरपदा हाइजेन मिसी होजि ओजा बिजोइना हाइगिबा या मरoi खरबा वाफम हाइदि अकोइना डिफिसिट से सियाम सांग दे मो कोगी अनदर राउंड मन दे हारोय को डिफिसिट सी याम हेन सिदा मियंग थमना एक ओलक्तना कोई आइन ओन ग्रिसि एफआरबीएफ एक आइजे आइन नेबा सिदगी हेन यारो हेन आइन जि तोइन अदै दिंग सगी जीडीपी जी हेंगन होनबदा पहेन हेंगन मणिपुर जो 60,000 crores योक्सलैनि अखोगी उजिकी पोत चाहिँ अमत सित्र मतम स्टेदा अदु 60,000 की 3% ओगदी 1,800 crores नेबको अदना मदुदी मथंगी राउंड दा अखोई मुखनब याय मथंगी कोई तोंगाम टॉप डिस्कशन दा उजि ओजान हागिबा कोई डिफिसिट आइसी कानाबरोम द सिनरगदी पुरगदी मदु अखोगी हेन अखोगी
कानब फंगी जेमकिन्स मसामना कोई मसी होदोखरीनेबा हाइरेने कन्न कोई मसीद कोई मदु आर्गुमेंट तौखरीनेबको अदु हुजिकी होंगइबा पृथ्वीसिददी मसाई कमाई तौगे इंटरनेशनल फाइनेंस हाइसे जी ग्लोबलाइजेशन फाइनेंस है मसीने यानिंगदेबा हाइदि मसी करिमा तौतारगदी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेरोय नंबर 1 नंबर 2 इन्फ्लेशन कप तोबंगमोय अदि नंबर 3 अकोई क्राउडिंग आउट इफेक्ट लेनी है मसाई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जिंग पाइथोकिनी नंग फिस्कल डिफिसिट से हेंगल उरगदी हाइबा अनु मसीदी यामना कोई खितंग सांगो मतम अमा लौद्रगदी यारो इरोलेबदा अइना हाइजनिंग बसे कोई हंदकी बजट से यूनियन की बजट से मसी विकसित भारत की थमिबा पांदम दुगदी मदुगदी कोई खितंग कोई यामना लापना भाई तारे अदु 2047 सी सिगी चांग से चलगदी मथंग कोई चाही चामाइदो अनदर 100 इयर्स मुके मु जांग गेथोपै फेमजे लाकनी मसी एथोर मुमेन थमजे ओके हुजिक चली बस स्पीड हाई तारे मसी की केनो सिददी मागी ट्रैजेक्टरी सिददी 2047 दा 100 years सुबद नतबा मदुगी मखाता ना 100 years अमा मथौ तारकनी हाबि हम दुने दुना हाइरिबा को यूनियन की बजट पोरो स्टेट की बजट करिगुंबा मणिपुर की लेंगाक्सी रीइंस्टॉल तौरे हाई तारगदी कोई असेंबली दा मदु पुथोकचबगी तंजा लाकपि आय अदरवाइज मार्च के तांग तरा दा ngसागी लोकसभा की बुलेटिन ऑलरेडी यावरगदी लेरबनी सो मधुसु मयाम खरान ngaina bhatar manipur budget se kan bafim da legada ki parliament puthok budget oidori pratar ka state ke assembly puthok budget oidori ba and most importantly hari budget adu da kari karam na reflect or kada ge koi gi revenue akoi gi receipt ha ta receipt ngamai ta expenditure ngamai ta wahibgi wapum sing ha ta hari mayam sing asi not only union budget kan atana state ke budget sum yam na interest lo mathok ta gani mayam na sel thum gi phibam de paglaning ba yum gi sul masa gi su adu leba gi su adu ga budget के मतंग बना इंटरेस्ट याव तबगी अखोगी चनबी अंतरे हाइन बेहतर मसिन सु मरम वरगा ngsa वजा सिंग थंबी खिबा केरला की दिमागी प्रपोजल मयाम मागी स्टेट की इनपुट्स मयाम यूनियन बजट पिखि अदु भाइर मयाम से रिफ्लेक्ट तौतम नंबर वरगा मखोगी दी प्रोटेस्ट फाव तगुनी अदु कोई स्टेट केना अदु उनगुमना कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सु बी मयाम सु बे लोइना मक चुपचाप त लेबगी फिल्म द लेरि बस लेतना बा कोई सु संक्शन मथक तागने हैबि नोट से दा ngasi द मनी फाइल्स के एडिशन से मता सॉल्यूशन जरगा ngasi एडिशन से मक फान गि दमकता वजा होम फॉर रोइस मखन था से फनु चरे अप्रिशिएट यू जॉइनिंग लोन यंग पुन मसुंग से एडिशन से करम तो बी बगे SKTV मणिपुर की तुवान पर सोशल मीडिया हैंडल्स सिंग दा जॉइन तो बिरगा कमेंट नंबर दी फीडबैक ता बिरक पे आगने वेल लेडीज एंड जेंटलमैन थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द स्क्रीन अंटिल नेक्स्ट टाइम दिस इज राज रोंदम साइनिंग ऑफ